Akasvani Imphal Ngangom Kiran Pau Pajari Ahanbada Marweba Pau Poppy Pambi Thariba Kulsingi Napsagi Seng Chaktung Kaknanaba Consumer Affairs Mantri Laishangtam Susindrona Kendri Consumer Affairs Mantri Pius Goyalda Cherola Matakre Kakching District Police ke Kangbuna District Asima ke Commando Kangbu Amadagi Yamlaba Heroin number 4 Masung WI tablet Fagatle Social Welfare Mantri Haikam Dingon Hairi Manipur ki mapanda khundariba Manipuri singna masagi nat chanabi amasung saktam ngakna bohanabada lauriba thaudang sing thagat ningaini Planning Department asindunga Imphal da National Startup Day celebration pangthokre amasung G20 Infrastructure Working Group ki ahanba mifam ngasi Pune da Kendra ki MSME Mantri Narayan Ranen haudokre Consumer Affairs Food and Public Distribution Mantri Laishangtem Susindrona Hairi Poppy Pambi Thariba Kulsingi Napsagi Seng Chaktung Kanganaba Kendri Consumer Affairs Food and Public Distribution Mantri Pius Goyalda Ngasi Serola Matakre Housing Haki Mamanda Kasbani Imphal Pau Kangbu Gawari Sanabada Mantri Nahai Handak the Mak Masana Lusingduna Pangtokiba Aerial Survey Amada Chandel Kang Poppy Masung Soratsanpur ki Singi Mapam Sing the Paksan Poppy Pambi Tharamba Tengna Badagi Sarkar Sangsiliba War on Drugs Mai Pahanabagi Kongtang Am Oina Taurangasi Paikalakpani Aerial view survey map toroga khoigi Chandel district Chachambo district amasong Kambovi district ohom de chasaru matamda nasagi poppy cultivation tobo kunjinduni nasi khoina maruina khoi war on drugs ki paramoina khoi moi matata action lokotpo moina khoina Ministry of khoi food ta khoigi Pius Goyal jidai na TTC re moi de permission head pia phoga moi ge kun yana pun oina khoi chengi allocation je kotala ne moi de maramde ke ino ai matamda Kunjina Ayaba Peter Matumda, Poppy plant the Tari never. Other Poppy in a quiver the Tara couldn't make the Tari never. Other couldn't do Kangi have the other right now. Public Health Engineering Mantri El Susindrona Hairi, Taubal Multipurpose Project Tagi Imphal is Kissing Kai Sing Tan Purekliba Ising Dagi, Ningtin treatment Tauduna Imphal Manung the Tanganaba of Ising Pinanava Taurang Piketley. Akasvani Imphal ga khana nawari sanaba mada mantri na hai singda dam ge catchment area singda poppy pambi thaba yauna paktakna na umang kokthorak padagi singda dam da hojik numit 15 ni romtagi siznana ba ising leiri masi hek loikrabadi Imphal manung da ising phangdaba ga soba awaba ama mayuk nagadori marmaduna bibak asina kan honaduna Taubal Multipurpose Project gi purakpa ising dagi ningthina sem saraga Imphal manung da ising pinaba thorang paikhalakpani Tangai for the poppy plant, Tariva, deforestation, Torsion, Maramaka, Hoy, Infanturan Kangre, the real train Gikar Yauri, the real train with the Hochin, the Gikar Tarapunga mean for Waldamagi, the Atay, Hiving Jetana, Siladam Gileva, the Tegi, Labor Man, Joy Congress, the Light Taridam Kangavani, no Jishe, Hoyam, our film that Manipura, Hoy Nangadori, the Honation lay in a caliber local the Chinkalaga, Imphal, the Peter Cash, local electors with whom she later. The Programme promote war on drugs is the question with the Kale, war on drugs is the Hoypuna support already, Hoymatan, what had Tanata, Kandamatangi, all of Pachahida, the Sweden, Ishin was it coming to the Falagana, Kanmoyame, and others find apple to War on Drugs 2.0 ki manung chan nga sayu Kakching Police ki kangbu mana heroin number 4 powder kilogram ama gram chahum kuntra taru masung WI tablet kilogram mapan gram samayang kai mathoi phagat Kakching ki SP Sray Batch nga si pawmi singaw na ba madahai District Police asiga punbu kangbu mana National Highway 102 gi Kurau Popi manakta laiba St. Joseph English School mapadagi Morerom dagi lakpa Maruti Gypsy amadagi polam singadu phabani Maruti Gypsy adu more the posting tarambadagi Khabai Shoidalaiba Special Commando Unit posting Piraba Kakching Commando Kangbu Amagini. Taudoxidas Janariba Commando Personnel Singadu Kakching Sidio Unit attest Tauduna Laiba Habildar Ama Rifleman Ahum Amasung Constable Amani. Makoina heroin powder singadu sapon capsa mada haptuna purambani aduga WI tablet aduna bandan nipan shamduna puraklamani Habildar adudagi lupali sing marifu supagatle farba miyo singamasung polam singadu makha tawa thabak laukanabagi Kakching Police Station sinakrai 1.336 kilograms of suspected heroin number 4 powder and 9.151 kilograms of suspected WI tablets were detected and seized by teams of Kakching Police
Unfortunately, the seizure was done from one team of Commando Unit Kakching only, which was stationed at More and is under the orders of transfer to Special Commando Unit Khabesoi. The commando team, which was posted in More and was under order of posting to Special Unit Commando, was detained, and from their vehicle 100 soap cases containing suspected heroin number 4 and 8 bundles of suspected WY tablets were detected, and also a cash amount of rupees 80,000 was detected from one of the accused persons. Maragasida Manipur Pradesh Congress Committee President K. Megachandrana Thawong asibu kanna yaning do phongdokluduna thawdok asira BJP Sarkar gi war on drugs haibudu hangli. Kakching Jilla ge SP office ki mamang da pawmising da wapam asi phongdokladuna Sri Megachandrana hai war on drugs akan mamong na satharing cherak asida uniform set police personnel singna matau karam na yamlab drugs sing puduna laklibuna haibasi miyam gi achabu wahang ama oiri. Textiles, Commerce and Industries Mantri Namsak Kibgyan Hairi, how Kramatam in Naitabasing Kautok Naduna, Dharma Jat Kenabagi Wakalon Tadok Naduna, Ikoi Pum Namakna, Amato in a socket Pagimaiki the sanction minerasi. Shanapati Jilagi Oklong the Satharakpa, Kuntaret Shuba Sports Mitki, Cultural Day Thorum the Saruk Yaraduna Mantri Nahai, Manipurasi, Mausagi Pazabakayana Talabi Shorgi Kudol Oibulamdam Amani. Mahusagi Pazarwa Pum Sing Bukok Pamasung, Mangan Tan Bibasi, Ikoin Iswargi Mayok the Tabak Tobogum Tokani. Maramaduna, Mukimantri Nongtum Biran Gilamzing Makada Sangsiliba, War on Drugs ki campaign da, Ikoi Kudding on the Sogar Pumtai. Tungi Mirol Kanabagidamak Ikoi area da, Poppy Pambi Taribasing, Mapung Pana Mangala Sihanasu, Mantrina Apil Toki. Tabiru Pawasi, Akaswani, Imphal Dagini. Social Welfare Mantri Haikam Dingona Hairi, Manipur gi Mapanda Kundaribu Manipuri Singna, Masagi Nat Chanabi Masung Saktam Ngak Nabuhana Badalori Todang Singasi, Toydok Natagat Ningaini. Tripuragi Agartala Laiba, Aboy Nagargi Putiba Devata Bari Mandirda, Thasi Taranito de Hoduna Satariba, Putiba Lai Harabu Torum Dangarang Saruk Yaraduna, Mantri Nahai, Tripurada, Putiba Lai Harabu Committee Masung, Putiba Welfare and Cultural Society na, Lai Harabu Torum, Natki Chanabingan Pangtuk Libasi, Yamna Tagat Ningaini. Manipur gi Mapanda Tuan Baraja Madi Lebak Sing the Ladiba, Manipuri Singna, Makoy Horpong Yo, Nat Chanabi Singakna, Mapam Singaduda, Ikoy Basing was Sakta Mamangandana Tamlibasi, Diet Kangma Nagarik Amagitopum Topatawdangni. Mantri Nahai, Tripura the Kundariba Mitasina, Matam Queenigi Mamang the Honaduna Lakiba, Manipur Baba Namasabagi Manglanadu, Atubu Matam the Mang Pong Naragani. Ibado Putiba, Koliba Mapamasig Manunda, Manipur Baba Namasanaba, Mukimantri Nong Tumum Birenamasung, Tripuragi Mukimantri Marakta Pau Pongduna Yana Badagi, Atubu Matamna, Baba Nasaba Hongabatabak Paikalagan Hanasu, Mantrina Lautoki. Mangna hai mitai singasi masagi thongna lingjal laijaba nat chanabi lining laishol ngak na bohana bada yamna section jaba purp amani marmaduna Myanmar Bangladesh Tripura madi Assam na singba tongan wafam singda khundariba mitai singna nat chanabi yokana bohana bada amato ina thaudang lumina matam oire India da khwai culture da hena chakotpa hena phaba khwai resource culture ma hai da koi manipur so bani hai da koi saithane aduna भारत के कल्चर में सत्ता न होने वाला कोई गरीबों मरे पूरी कल्चर से याव जगह भारत की कल्चर से मुक्त भाव नम दे आए बना तुम बाकी ना लेवनी है तुम कोई गरीबों को की मणिपुरी कोई मते पूरा पुनः मंगना कोई कल्चर से है तो चक्कर में होने वाला है ना फरना होने वाला गरीबों मणिपुर ये दनातना कोई गरीबों कोई फुल खुदी मंगना कल्चर से है ना पृथ्वी से भी तुम कोई सत्ता न होने वाला कोई अपन बताओ जाओ कोई लोग नहीं चंगी है ना थंजनी Flooding Department Sindhunangasi Hotel Imphal ge Sangai Hall da National Startup Day Celebration Pangtokre Thormado da Saruk Yakiba Haksal Mantri Dr. Sapam Ranjan Hai Mai Paglabo Entrepreneur ama Orekna bagi damak akhang kan baglona na kan hona bagi tangai phadabalai ai khoi na harol sing na kan hona ba yaudana lebak asig sel tungi pium phagran bakak oithokloi marmaduna naha oribo entrepreneur sing bu puning thogna ba sarkar na leptna honari Thoromado Saruk Yaraduna, Shiksha Mantri, Thonaujum Basantu Kumar Nahai, Raja Sarkar na Startup Scheme Gi, Corpus Fund, Lupa Koti Chamade Hengat Alibashina, Entrepreneur Simbu Hena Puning Togat Pangam Lagani. Manipur Sarkar na Su Palan Thormasi Pangtuktuna, Startup Ki Tausil Thorang Sing Paikalak Padagi, Fanglakpa, Anoba Achievement Kia Utli. Handak the City Convention Center de Pangtokiba, Emerging Manipur, Lissingani Kulumdagi Thorumda, Manipur na Pangliba Noba Achievement Kia Utki.
मंत्री हाई मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन मणिपुर स्टार्टअप स्कीम 2.0 हौदोकपगी थोरमदा कॉर्पस फंड हेंगटपगी वाफम लाउथोक्रे मसिना एंटरप्रेन्योर सिंगनब कया मायुकनदुना माई पाकनब होनबद चाउना मतेंग ओइरगनी सरकारना राज्यसिदा इनोवेशन अमसुंग स्टार्टअप माई पाहंदुना थबक हेना पीब ngamnanaba नवु थौसिल थौरांग कया पाइखटली एंटरप्रेन्योर लिसिंग मंगा चात्रेट मरपुत्रा तरुक मसक खंगदोक्तुना थौसिल असिग मखादा मतेंग पांगबा हौरे created a strong ecosystem for innovation and startups in the state with the goal of promoting large-scale job possibilities and opportunities. Just now, about 5,796 entrepreneurs have already been identified and a lot of them are getting funding. And the DPIIT has recognized our state government as an aspiring leader in developing a strong startup ecosystem in the state. So we have a lot of things to look forward to. There are so many things that we can start envisioning and moving forward from there. Laibak asibu ning tamana bohanabada sobo thodang laukiba Netaji Subhash Chandra Bose ki chama 26 suwapok common thorm hayeng Manipur dasu mafam kaya da pangtokani केंद्र के गृह मंत्रालय ने सिंधु मपुंग थौरम मोइरांगी आईएनए मार्टियस मेमोरियल कॉम्प्लेक्स पांगटोकनी जाति की फिराल सिंखटपा नेताजी की पुंसी के मरी लेने फिल्म सिंह उत्पमसुंग लुसिंगबसी की मतंग वांगांगबना पालन थौरमसी की मपुंग सक्तम ओइगनी कैथल मानबी नंबोल की पीस म्यूजियम अमसुंग कंगबाइदसु पालन थौरमसी के मरी लेना तोंगान तोंगान थौरम सिंह पांगटोकनी Manipur College Alumni Association ngasi Rajyapal Ganesan College asi semgot sagatnabagi matangna memorandum ama pishinkre Manipur Human Rights Commission gi hanagi members oiriba Manipur College Alumni Association gi president Ngangom Nongai na sahi tauba memorandum adu ngasi pishinkibani Mamang sahi ki July 13 da college asi semgotnabagi matangna pangtokkiba panel discussion amada lauki warip sing thabu an onthok pinaba memorandum adu taksali memorandum asida yawriba sing manungda college administration streamline tauba college asibu autonomy pinaba college asigidama corpus fund thamnaba college asida PG amadi PhD program sing hangdoknaba amasung vocational course sing hangdoknaba yawri International Society for Krishna Consciousness ISKCON na sindonanga si Imphal gi Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy da Cultivation of the Human Spirit haibe hiramda malem thake seminar am pangtokre seminar da Deakin University gi culture and anthropologist amasung alumnus Dhruva Osi ISKCON ge Sainasi amasung guru professor Habur Hachin Robinson amasung professor and Rajmohan Singh yauna sangnar myu kyana wa ngangki National Sports University Manipur ki mangasu foundation day ngasi Khumal Lampak Sports Complex ta pangtokre thorum adu da Kendra gi Youth Affairs and Sports ki secretary sports Sujata Chaturvedi amasung National Sports University si gi vice chancellor RC Mishra yauna sangnar myu kya sarukya ki Lagliba Ganatantra Divas Palan Gamari Lena Lokalak Section Thorang Sorgamo and Raja Singing from Kia Police Nativa Magitavak Chatari. Nasisu, Bishnupur District Police Commando Masumoirang Police Station upon Makang Bomana, Moirang Lamkai area Pakshan Tibo Magitavak Chatakre, Adamoinamag, Mipami Pundi Yaukidi. Pariksha pe churcha gi tarf shube edition thasigi kuntareta daligi Talkatora Indoor Stadium the Pangtokani. Tharmas the Pradhan Mantri Narendra Modi na Mahiro Singh Oza Singh amasung Mama Passing Unaduna Wari Sanagani. Akasvani Imphal lagi pau tabiri G20 Infrastructure Working Group ki ahan bami pamngasi Pune da Kendra gi MSME Mantri Naren Rane na haudokre Tharmadu da Sri Rane na G20 lebak singi delegate simutaram na ogladun hai Pradhan Mantri Narendra Modi gi lamjing makhada Bharatpu malem gi manga suba khwaidi gi chawba economy ohinaba kan honari masigi sargam oina Pune da G20 gi mipam pangtok paibasi yamna wahan tok lai haina mantri na phongdokki Aroibada Maruyo Pau Amuhanna Poppy Pami Tariba Kul Singin Napsagi Sing Chak Tung Kaknanaba Consumer Affairs Mantri Laishangtem Susindrona Kendra Consumer Affairs Mantri Pius Goyal Cherola Matakre Kakching District Police ki Kangbuna District Asima ke Commando Kangbu Amadagi Yamlaba Heroin number 4 Masung WY Tablet Fagatle Social Welfare Mantri Haikam Dingon Hairi Manipur gi Mapan Khundaribu Manipuri Singna Masagi Nak Chanibi Musung Saktam Ngakna Bohana Loribu Todang Singh Tagat Ningaini Planning Department Sindunga Imphal da National Startup Day Celebration Pangtokre Amasung G20 Infrastructure Working Group ki ahan mami pamngasi Pune da Kendra gi MSME Mantri Narayan Nurane na Haudokre Paulo Jari